Kidam tang phai kuni ni phai nar ke bani ada por phai ke ba por pen Karbi Anglong Autonomous Council adon relong kedu Kala Kendra long Karbi Language Teacher Association atum ben chapater piponsi akimi KLTA song kija ponji atuma phan karcho la pen semi ke denga mai kangni Bangso amai long KLTA Chief Election Commissioner Babu Kropen mai chepai puponsi mai ke phalam thelapen aluhi ke pachnia por enpon Bangso mai long aluhi man pen KLA chun bang Joy Singh Tokbi Karbi Language Textbook Preparation Committee Chairman Hugu Singh Rongpi pen chenglok penangan man pen kidotum chetong dunsi mai long RDP dun Kedam dang phai kuni ni phai hiniar ni akimi KLTA song ke paja ponje phan kilik pedo ponsi labang sor ni amat ang thek peklang ponno labang so ang thek along ang hoi ka chepalong duna tuma phan kedam tang phri ni phai nar kebarni kar chola pen semi ke denga mai deng ponno Ningkan hinia pharman KLTA song ke ja ponje tum lake Dhon Singh be maipu Pujari Rongpi dun maipu Bir Singh Teron chunbang Dilip Teron rap chunbang Johnson Teron pangrum chunbang Rajan Teron pachet hang chunbang lapen kapre gatum prek jamarpu chepalong ponsi Ningkan hinia baha KLTA song mesen pen ke ja ponje phan semi deng ponlo simi ke deng along tum ke hai tuman pin labang so deng long ini kolak kan rolong se padu pon asi ini tum tame ini labang so la nam ke pamang tame ini simi deng pon la so asong kacari pan ningkan kan pasanang tum pasu asong kacari ponji pan itu la ni tum arona tang to la sin ningkan ini pasi tum patik pon labang so sim tum ini labang so ningkan ini pan man se pin labang so abang ke simi deng pon lada ke ko PPR pulo ini la poke cepat ke labang so aku ke presiden Secretary dulu, VP dulu, apa Secretary dulu, AGS dulu, Finance Secretary dulu, dan Organization dulu, Publicity dulu, apa Cultural dulu, apa Office Secretary dulu, Magazine itu bangkep lah. Bangkep kan to News Report Karbi Anglong Live.